umuntu azingenele online, angene kwi-system yakhe, akwazi ukutracker ukuthi i-invoice yakhe isikuphi nandawo. Uma kunama-document eshodayo, ungena online, uyabuzwa online ukuthi ikuphi i-document awuyifakanga, abhale online athi cha i-document sengiyifakile. Konke lokhu uyakwazi ukuthi ayibone online. Okwenza ukuthi u-city manager kanye no-CFO bakwazi ukuthi bangene ngesikhathi i-invoice iselapha kwi-line department. Uma ika-water, uma ika-electricity, ayibone ukuthi cha isino-2 days, sino-3 days, sino-15 days ingenile. Wonke ama-documents akhona ngoba uyabona ama-documents. Kungani le-invoice ingakhokhelwanga? So indlela yokuthi u-city manager kanye no-CFO babe ne-control ye-system ngoba ibona kufanele ba-account uma ama-service providers ethu ingakhokhelwanga within 30 days. Umthetho lo waseNingizimu Afrika ukuthi ama-service providers kumele siwakhokhe within 30 days. Mase kuba khona laba-ke abama-SMMEs esibakhokhela within 15 days. Akho invoice manje kuthiwa idukile. Kuthiwa le invoice idukile, ayibonakali ukuthi iyakuphi. Akho invoice manje kuzothiwa le ibuyisele eceleni ngoba kunephepha i-document ebekade ingekho, ngoba siyabona manje ukuthi uma inama-document aphelele sibona ingeke ukuthi ama-documents aphelele. And uma kunenkinga kuya-communicate-wa nalo muntu ukuthi kunenkinga ekhona efanele mayixazulule. So ilona hlelo esi-introduce-ayo lapha njengomasipala. Siyazi ukuthi uhlelo lusha lizoba nazo iy'nkinga njengengane mayisaqhumisa amazinyo ikhishwa isisu, kodwa lezo y'nkinga lezi njengodolobha siyazama ukuthi sihlangabezane nazo and ukuze bonke abantu bakwazi ukukhokheleka ngendlela ngesikhathi. Ama-invoice nje esesiwatholile esiwaqoqile lapha edolobheni angenile kusukela nje siqalile lolu hlelo lolu ngomhla ka-1 April awu-6,000 ama-invoice angenile and imali isamba semali yalama-invoice u-800 million rand.